vehicle veered off the course and rammed into members of the press. Aha ni muri gihugu cya Uganda ahabereye ibintu bidasanzwe biteye ubwoba cyane guhera ku munsi w'ejo mu gitondo havyutse havugwa inkuru y'umugabo waciye imitwe abana bane mu gicamunsi bigeze saa 8 ibwe imodoka yari muzanye ndetse izanye n'abandi bantu yari ifunze bageze ku cicaro cya headquarter imodoka icika feri igonga abanyamakuru benshi cyane gusa umwe muri bo ahatakariza ubuzima abandi barakomereka mu buryo budasanzwe kuri uyu munsi wa none Uganda nibwo hari kugenda havugwamo ibintu bigiye biteye ubwoba. Uyu ni umwe mu banyamakuru rero wabashije kuba yakitaba Imana mu gihugu cya Uganda aho yabashije kuba yapfa. Inkuru iteye agahinda ni inkuru ibabaje ku banyamakuru bo muri Uganda bari kumwe n'uyu musore aho yari asanzwe akora akazi kitangaza amakuru. Begereye bamwe mu banyamakuru bari hano ikibazo cyabereye cyangwa se impanuka yabereye batubwira byinshi kuri iyo nkuru. Reka twumve ikiganiro cyose uko byagenze. Bulamu bwaffe mu njegene guddewo kati okutunula bulungi nga mpulira enduula ekoledde nga buli omu agamba muve. Mu by'ukuri natwe byadutunguye cyane, byadutunguye impanuka yabaye mu buryo butunguranye, imodoka yamaritse iticika feri. Mu by'ukuri natwe ntabwo twari tubyiteguye, ni ibintu byadutunguye n'ubu sindabasha kubyumvisha. Transmission cables were damaged in the process. Nga tulina backup equipment wansi. Bari duhagaze ahangaha twese nk'abanyamakuru murabizi twari twiteguye, nukuri byadutunguye. Impanuka yayisiba gusa igitangaje shoferi nawe yashatse guhita yirukansa imodoka. Byatunguranye, ni ibintu tutari twabasha kubyumva neza natwe ubwacu. Kawala further confirms that Mulwana was rushed to Mulago National Referral Hospital. Abo bahise bawihitana kwa muganga gusa n'ubundi nta kintu byatanze. Yego amakuru mwumvishe niyo yari umunyamakuru bari biteguye bari gufata video nk'ibisanzwe, gusa impanuka nyine ni impanuka nta byinshi dufite byo gusobanura. Uyu rero ni Christopher Akero aho yari yamaze kujyanwa imbere y'ubutabera. Uyu Christopher Akero akaba akurikiranyweho icyaha cyo kwica abana bane bose batoya abaciye imitwe. Ahangaha rero ubushinjacyaha bwa Uganda hamwe n'abaturage kuko bari bamujyanye imbere y'abaturage kuburanira imbere y'abaturage, nta kindi abaturage basabye ubutabera yuko uyu Christopher Akero nawe yacibwa umutwe cyangwa se muri make yakicwa. Itegeko rero ryari ryamaze gutangwa ahangaha muri kubibona abaturage bari benshi cyane bakomeje kugenda bumva ibyo Christopher Akero yamaze gukorera aba bana. Ababyeyi hano barimo baravuga yuko rwose bitari bikwiye yuko nawe igihano yagahawe ari ukuba yamanikwa akamanikwa imbere y'imbaga y'abantu cyangwa se agahanishwa igihano cy'urupfu. Abashinjacyaha rero bakomeje kwandika bakomeje kugendera ku byifuzo by'abaturage. Christopher Akero ni uwo nguwo muri Korea kabisa. Ibyo nkunda kubabwira ngo muri iyi si kabisa abantu bararakaye kabisa. Umuntu kubaze gufata utwana kabisa, utwana tw'uduhinja, umwana w'umuziranenge kabisa, abana batazi n'icyo rwose bazira ukabaca imitwe. Ni ibintu bibabaje cyane rero. Christopher Akero mu kwisobanura kwe avuga yuko yemeye yuko ibi bintu yabikoze kandi icyo yaha agisabira imbabazi. Yavuze yuko rwose ngo atari ameze neza ariko ubutabera ntabwo bwabyumvishe neza, ubutabera ntabwo bwabyumvaga neza kabisa. Kwisobanura kwe bavuze yuko kwisobanura nta bimenyetso cyangwa se nta shingiro bifite. Kwisobanura kwe nta shingiro bifite, n'ubundi igihano yamaze gukatirwa cyari kwicwa cyangwa se cyari igihano cy'urupfu. Ibi rero biri kubera mu gihugu cy'abaturanyi hano muri Uganda. Nkwibutse yuko nta Sadu Films, nkwibutse yuko ugomba kujya ukora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi amakuru agezweho nakagucike. Christopher Akero yaje guhabwa amazi ariko bamubuza kuyanywa.
baragira bati uranywa amazi se n'ubundi ugiye kwicwa, nta mpamvu yo kuba wanywa amazi kabisa. Ni ibintu bibabaje gufata abana batoya cyane, abana bane ukabica urupfu rw'agashinyaguro, ubaciye bimwe mu bihimba byabo akagenda baca imitwe kabisa. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibi cyane, ni ibintu rwose bidakwiye, aho uyu musore cyangwa se uyu mugabo Christophe Akelo yamaze gutabwa muri yombi. Gusa ikibabaje ari nacyo twatangiriyeho mbereka impanuka yari yabanje kuba hariya, bari bamuzanye mu rukiko ari kumwe n'abandi bantu n'izindi mfungwa, kuko ntabwo yari wenyine, n'izindi mfungwa zikurikiranye ibindi byaha bigiye bitandukanye. Gusa ubwo bari baje, imodoka igeze ku rukiko aho bari bagiye kuburanishwa, imodoka iri gusubira inyuma, mwagiye mubibona muri video yabanje. Nimba ukimara kumva kino kiganiro kano kanya, waza gusubiza video ukaza gutangira ukayireba. Imodoka yaje gucika feri, imaze gucika feri igita igonga bamwe mu banyamakuru bari hano, bamwe mu banyamakuru bari baje gufata video, bari baje gufata live, baje gufata amafoto. Umwe mu banyamakuru rero ako kanya ahita yitaba Imana, ndetse n'abandi benshi cyane barakomereka mu buryo bukomeye cyane. Gusa igitangaje, umwe mu bashoferi bari bayitwaye kandi nabo n'abashinzwa gereza cyangwa se niba abandi baba bakwiye kurinda imfungwa batwara ziriya modoka, yashatse kwirukanka, mwagiye mubibona muri video. Gusa abashinzwe umutekano baramutangira, wakoze impanuka yihutanwa kwa muganga, gusa n'ubundi agerayo byamaze kurangira. Ahangaha rero Christophe Akelo yahise yinjizwa mu rukiko, n'ubundi ntabwo byari gutuma urubanza rusubikwa, arabazwa, baza kurangira bamukatiye igihano cy'urupfu. Uri kumva rero ni ibintu bibabaje kubona umunsi umwe abantu batanu bakahita bahasiga ubuzima, ndetse n'abandi benshi bakahakomerekera bitewe n'uyu musore cyangwa se uyu mugabo muri kubona. Ahangaha rero ni Christophe Akelo, hano yari ari kubazwa, ariko igihano nta kindi, yamaze gukatirwa igihano cy'urupfu. Ntabwo ari kwa kundi bagufunga burundu byanga, cyangwa se mu bindi bihugu ugasanga nyine umuntu yakoze icyaha bakamufunga burundu. Oya, ahangaha iyo igihano kigufashe bahita bakwica rwose, barakumanika bakakwica. Ariko abaturage bavuze yuko agomba rwose kwicirwa ku karubanda,